Turashimiye mwese mudukurikira mu biganiro byacu bitandukanye. Dushimiye wakoze subscribe ugakanda no kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo inkuru zacu zikugereho ku gihe. Icyo mwantoreye ni ukugira ngo nteze imbere Sena, ntago mwantoreye kuyobora inteko ishinga amategeko ndi ku gitanda. Aya ni amagambo yumvikanye ubwo uwari perezida wa Sena yatangarizaga abaturarwanda impamvu y'ubwegure bwe ku mwanya wa perezida wa Sena no ku busenateri by'umwihariko. Dr Iyamuremye Augustin yari amaze imyaka 3 ari perezida wa Sena y'u Rwanda. Yeguye kuri izi nshingano ndetse no zo kuba umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Kuri uyu wa 8 Ukuboza 2022 nibwo Dr Iyamuremye Augustin yashyize hanze ibaruwa y'ubwegure bwe avuga ko abitewe n'uburwayi. We ubwe agaragaza ko akeneye gufata umwanya wo gukomeza kwivuza bitabangamiye inshingano ashinzwe. Ati mboneho kongera gushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika icyizere ntagereranywa adahwemye kungaragariza. Namwe banyakubahwa abasenateri nongeye kubashimira ko mwantoreye kandi mutigeze muntererana muri izi nshingano zitoroshye. Aho naba nabagize intege nke si ku bushake, bisabiye imbabazi kandi mbijeje ko ntazigera niyumvamo ko nacyuye igihe mu ntege nke zanjye zose. Nzakomeza kwitangira igihugu. Reka turebere hamwe amateka ya Dr Iyamuremye Augustin. Dr Iyamuremye Augustin yavukiye Save ku gasozi ka Shyanda aho bahita Ibwanamukari. Ubu ni mu karere ka Gisagara. Avuka tariki ya 15 Werurwe 1946, no kuva kuri uyu munsi wa none afite imyaka 76. Ni mwene Rucakatsi na Nyirabagirishya. Yabyaye abana 3 ariko kuri uyu munsi wa none hariho 2. Umwe yitabye Imana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yaragiye gukomereza amashuri ye ya kaminuza y'icyiciro gihanitse. Uyu Dr Iyamuremye afite abuzukuru 3. Yashakanye na Regina Sindikubwabo, umukobwa wa Theodore Sindikubwabo wabaye perezida wa Repubulika nyuma y'urupfu rwa Habyarimana Juvenal ku ngoma y'abatabazi. Ni umwe mu banyarwanda bake bize hambere kandi bakigira i Burayi. Ibyo abishimira cyane uwabaye minisitiri w'uburezi Makuza, ubu akaba se wa Makuza Bernard wayoboye Sena y'u Rwanda kuri ubu. Reka turebere hamwe urugendo rw'amashuri ye. Dr Iyamuremye yize amashuri abanza mu 1959 kugeza mu 1950. Dr Iyamuremye yize amashuri abanza mu 1953 kugeza mu 1959. Yigira Save. Yakomeze amashuri yisumbuye mu 1960 kugeza muri 1967. Aha yayize i Kabgayi, i Save n'i Kansi. Yize kaminuza mu Bubiligi mu bijyanye n'inozabumenyi. Aha hari mu 1938 kugeza mu 1939. Yize mu Bubiligi ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, veterinary medicine. Hari mu 1971 kugeza mu 1976. Yakomereje mu Bufaransa muri kaminuza ya Montpellier mu inozabumenyi cyangwa se spécialisation mu bijyanye na microbiologie. Ni amasomo ajyanye n'indiririzi mu ishami ry'ubuvuzi. Dr Iyamuremye Augustin akirangiza amashuri yahise agaruka mu Rwanda ajya kuyobora laboratoire ya kaminuza y'u Rwanda. Iyo mirimo ayifatanya no kwigisha muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Iyo akubwira amateka yo muri kaminuza yibuka abantu bakomeye yigishije barimo uwabaye perezida w'u Burundi Sylvestre Ntiryamira wapfanye na perezida Habyarimana mu ndege ubwo bari bavuye mu mishyikirano ya Arusha. Iyi ni inkuru yabwiye ikinyamakuru Izuba Rirashe, tutazi irengero ry'iki kinyamakuru. Yigishije kandi bamwe mu bazwi muri politiki y'u Rwanda barimo Celestin Gabanda, Kayitare Innocent wabaye depite n'abandi. Tugeze mu gice kijyanye n'imirimo yakoze. Mu 1977 kugeza muri 1984 yabaye umuyobozi wa laboratoire ya kaminuza y'u Rwanda.
guhera mu 1984 kugeza mu 1900 yabaye umuyobozi w'ikaragiro ry'amata ya Nyabisindu, aho ni mu karere ka Nyanza kuri ubu ngubu. Guhera mu Ukuboza 1990 kugeza muri 1992 yabaye prefe wa prefecture ya Gitarama. Kamena 1992 kugeza muri Mata 1994 yabaye umuyobozi w'ibiro by'iperereza mu gihugu. Muri Nyakanga 1994 kugeza 98 ubwo ni imyaka 4 yabaye minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. Guturuka mu 1998 kugeza muri Nyakanga 1990 mu gihe kingana n'umwaka yabaye minisitiri w'itangazamakuru. Muri Nyakanga 1999 kugeza mu 2000 nawo n'umwaka umwe yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Guturuka muri 2001 kugeza mu 2003 ni gihe kingana n'imyaka 2 yabaye depite mu nteko ishinga amategeko. Dr Iyamuremye Augustin yari perezida wa Sena y'u Rwanda kuva muri 2019 mbere yo kuba umwe mu bagize manda ya gatatu ya Sena. Yari perezida w'ihuriro ry'inama y'inararibonye mu Rwanda kuva muri 2015 kugeza muri 2019 ubwo ni igihe cy'imyaka 4. Yageze muri Sena ahawe inshingano na perezida wa Repubulika afite impamyabushobozi y'ikirenga mu buvuzi bw'amatungo cyangwa se veterinary medicine. Bishatse kuvuga ko ni veterinary doctor mu ndimi z'amahanga. Yakoze imirimo itandukanye aho yabaye umuyobozi mu nzego zirimo urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye kuva muri 2015 kugeza mu Ukwakira 2019, y'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta byishimwe kuva muri 2012 kugeza muri 2015. Ikindi abantu batamenye nuko yari ashinzwe kuvugurura itegeko rya 113 ryemerera perezida wa Repubulika kwiyamamaza indi manda. Yabaye kandi umusenateri kuva muri 2004 kugeza muri 2011 ndetse n'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko nyafurika muri icyo gihe. Muri Sena Dr Iyamuremye yabaye perezida wa komisiyo ya politike y'imiyoborere, aho umwe mu bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane n'umutekano ndetse aba muri komisiyo y'imiyoborere myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu. Nubwo imyaka myinshi y'akazi yayimaze muri guverinoma iyobowe na RPF, Dr Iyamuremye yinjiye muri politike bwa mbere agizwe perefe wa Gitarama. Aha ni igihe buri muntu bamuhaye amahirwe kujya kuyobora haturuka batamwerekeza muri Gitarama muri prefecture ya Gitarama. Dr Iyamuremye akunda gukora siporo cyane, ubu ashoboye kugenda n'amaguru cyangwa se morning walk, kakagendo ka mu gitondo umuntu akora harimo anonora imitsi kuko ageze mu za bukuru. Ariko mbere yajyaga muri gym ndetse agakunda no koga cyangwa se natation. Ni umukristo wo muri Gatolika ariko avuga ko ubwe we atari umuhezanguni ku myemerere, ntago yihambira ku madini. Dr Iyamuremye avuga ko afite byinshi byamushimishije mu buzima bwe, ariko avuga ko yanezerewe bidasanzwe ubwo yabyaraga umwana w'umukobwa we ari we bita Nyirabagirishya yitiriye nyina Nyirabagirishya Jeanne, niwe muhererezi. Avuga ko uyu mwana bamubyaye nyuma y'abahungu babiri harimo Irene Iyamuremye na Remy Iyamuremye, kandi ngo hari haciyemo imyaka 8. Yagize ati aka kana turagakunda cyane, igaragaza ko akunda cyane umukobwa we Nyirabagirishya Jeanne. Kugeza ubu ngubu ayoboye ONG ifite icyicaro muri Dakar. Icyamubaje kurusha ibindi, Dr Iyamuremye yavuze ko yababajwe cyane na sebukwe Sindikubwabo kubera uburyo yarangije nabi ubuzima bwe. Ati bamushutse bamugira perezida, leta ye iyobora jenoside, birambabaza cyane iyo mbyibutse. Ni byiza ko abantu batekereza neza iherezo ryabo kuko igikorwa kimwe kibi cya nyuma gishobora gusibanganya ibyiza byinshi umuntu yakoze. Ni isomo rikomeye cyane twakwigira kuri sebukwe wa Dr Iyamuremye Augustin Sindikubwabo Theodore. Reka twongere tubisubiremo kugira ngo tubashe kubizirikana. Ati bamushutse bamugira perezida, leta ye iyobora jenoside, birambabaza cyane iyo mbyibutse. Ni byiza ko abantu batekereza neza iherezo ryabo kuko igikorwa kimwe kibi cya nyuma gishobora gusibanganya ibyiza byinshi wakoze.
Dr Iyamuremye ni umwe mu banyapolitike bakomeye u Rwanda rucumbikiye, washoboye kuyobora ku ngoma 3 kandi ayobora neza. Yayoboye ku ngoma ya Habyarimana Juvenal, ku ya Sebukwe Sindikubwabo Theodore no ku ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ubu ngubu Kagame Paul. Dr Iyamuremye ni umwe mu bayoboke bw'ishyaka rya PSD cyangwa se mu ndimi z'amahanga Social Democratic Party. Ku Mubumbe Official turabashimiye ko mwadukurikiranye, ariko twifuriza uyu mubyeyi ukomeza koroherwa no kumera neza, Imana imuhe impagarike n'ubugingo no kuramba. Hasta la vista. Turashimiye mwese mudahwema kudukurikirana. Dushimire ikinyamakuru cya Ramira Ubuzima TV ku bantu bose bakunda kugikurikira mu bijyanye no kuvura bakoresheje ibyatsi cyangwa se imiti gakondo yacu. Dushimire Jeanne Paul udahwema kudutiza studio dukoramo ibiganiro byacu, ari nawe director wa Ramira Ubuzima TV. Turabashimiye. Imana ikomeze ibarinde. Ngiyarika ku gitekerezo cyangwa se inyunganizi wakoreza ubutumwa cyangwa se ukaduhamagara kuri 072 99 20 mu gihe waba uri mu bihugu by'abaturanyi cyangwa se by'amahanga, wakongera akamenyetso ko guteranya 250 729 20 kugeza kuri uyu munsi wa none. Ariko turi kugaragara ku kinyamakuru, turi kugaragara kuri platform ya Facebook aho twitwa Ku Mubumbe Official, nka page ya Facebook cyangwa se Ku Mubumbe Chris. Hasta la vista.